mun sang le tlang sang atanga INP mezo channel khir tu te in zain sweet December chi bai kan bu ka cheu sweet December hi a huwa zonga man in duwa Christmas hi a hlim lop zonga mo in tumpal chuan ma si in muak thel duai thei nakin lama in chir le na tur thlen lo zonga hunin man theu kan bai saya Christmas lo thleng tur hi anom na nilovin atak na zok in ngai poimo theu don nia ole tun tumpo voina Myanmar lam chanchin langsar zual kanan ti chuak le a thlir tu ten min lo thlir sak le theu turin kan so ma cheu kalimeu township lechia khua a sipayan lut le a in te pon hal sak le a mi sing chuang helama hian an ral tlan le me kani lechia khua hi kalimeu atanga chim lama omania tuken khan sipai za chuang an luta in riat zet an hal le tukina lechia kho hal tu te hi anban bula tatma 22 in sia ka ni in an soya heng sipai te hi November ni somni le pakua khan yi sin khua in som panga an hal to a November ni som thum khan nuatong tlanga in som an hal boka tukina lechia khua in riat an hal le ti kale PDF lam chuan an soyani terrorist sipai te hian mitta luidung chua lama khua te an lati khabar reng maya heng tinta chaphu kuku lechia shadow tele an chevel khua atang te hian ral tlan sing chuang anom mek ni in kale PDF lam chuan an soibok tan luin khet news in a soidan chuan kale miu chim lama operation ne ya veiwa terrorist sipai te hian nithum chungin civil mi te chen na in som ni an hal chiat sak ni in a soya kan soitak le chia khua kha tan luin khet news chuan in som akang ni in a soi ani tamu township a chuan an hlo la turakal terrorist lamtang police pani chu tamu PDF ten an lo lambuna pakhatan kap hlum nia soyani nimin chonudar li le minute somnga khan an hlo la an holam chu tamu PDF section 1 Gorkha Defence Force ten lo lambunin an lo kap ta a police pani chu hliam an tuara police pakhat zok nu pui an kap hlum ve thungani kani township a chuan nimin November ni somthum chonudar ni vel khan sipai pathum operation ne local masani om takte chu kani PDF KLG anti ten bomin an lo beya an pathumin an thivek ni in PDF lam chuan an soi an ral thuam walak an tum zet na a an hnunga sipai dang local te wangin an lahman talo ani kani township a hian in opna lam thataka kaltir tumin kani PDF 1 te hian ma an la chhomek boka thing thami phurtu motor lian pali thing ton somthum chuang tuna sumthleng din muna cheng noi zani chuang man vel po kani PDF te chuan an man ni nan soibok tunla hian diktak chuan Myanmar ma hian in opna mu malova op tu nei lo ang an nia lelama chuan op tu pani nei ang an ni loi boka ram lelung hausakna manitang ma ta na lo sok tu te hi sipai lam anin dai lo wangin PDF lam hian ma an la anga tin lo in dai po ni se sipai council hi chu atilung oi thiama piangin an tilung oi thei maya du tokin an che thei zo kani chotianga ram lelung thau sok zonga che te hi PDF lam hian mun tina an kai kep chhote zelani ber hi nimin chonudar ni le minute somni khan Sakain region Mindan Khobula operation na yaveiwa terrorist sipai te chu dipeyin PDF kalung army ten konglaka anlo bom vele boka thian om teu ni nan soi helama po hian ni tin anin kap teu rengani dipeyin township a nyong hla khua mani November ni somni le pasaria helicopter ne na an ka chiam tum khan kum somni le parukmi mong hengmin zo abaural ni in voin khan an soi November ni somni le pasari khan chunglam le leilam atangin terrorist ten an beina sahle ani kha Sakain region thau ta se township high school number 1 a ommun khwarmek terrorist sipai te po December ni khat tukindar sari le minute somnga le pasari khan ta se MDF tiger pol ten bom manginan beya sipai palian thi ni in ta se MDF tiger lam chuan an soi
nimin November ni somthum po khan chong u khopui traffic point na duty lir thei vei wa ka piang lo cheka poisa lo dil zia te chu chong u township PDF ten an bei to boka nimin na traffic point na duty an bei na sipai pahni an thi a medang pathumin hliam an tur bok Makui region Kanko district huam chunga yisin khua aral tlan civil mi te omna po terrorist sipai te chuan an val lu chil le zela nimin November ni somthum khan ruang hal hlum ruang thum an chara chung mi te chu yisin khomi pakhat le in chun khomi pahni ni in an hria ni Makui region Pau township huam chunga thingtlang khua te ro avei wak terrorist sipai te chu Pau PDF SPGF anti-10 November ni somni le pakua le voin December ni khat khan bomin an beya heng ni nia te hian terrorist lammi somni le parukla yan thi ni in SPGF lam chuan an soi an township chim lama tet ke chun khua le chau u kho inkara November ni somni le pakua khan pau chim lam PDF ten bomin an beya chuta chuan terrorist sipai som pariat zetan thia hliam tuar po an tam hlea voin December ni khat po khan wun chung khobula SPGF te hian an lo beile a heta thi le hliam omza te ro hi chu an soi chiang theri me ulova thian omnol ni in an soi ani te chuan let pan hla le bu me khobula SPGF te hian terrorist sipai te chu bom bokin an beile a heta hian terrorist lammi pariatan thi ni in an soi ramchung muntina hian a khat tokin maitel tower ti chiat thu soitura om thin boka kan soi ngai em lovani Makui region Kanko township huam chunga maitel tower pakhat po voin khan Kanko battalion PDF lamin an titlule taruai roi mai Rangoon khopui taki cha township chua lamveng number rukna anveng lal thachang dor tu sipai nan ruat winchain in som chunga ho tu po tukin dariat le minute som ni le pariat khan thingpui dora thutla in tu tenemo an kap hlum le venglal dalan tiangvel thingpui dora hian mu an ol devaniang voithum me wan kapa ani po he boral ngalani tanhlin township meu hong tlak lam in za op tu ata na sipai an ruat mong pa nan ti po November ni somthum nimen tuk dar kwa vel khan tanhlin PDF ten an da thato boka ti hian ramchung mun tin maya dalan le venglal sipai lamtang niangai chu ada thatu an om zelani Mandalay khopui notu chi township pa dalan niangai ong tin miu le ong ta khua a phu chi anti tepo notu chi PDF ten an da thato ni in voin khan an soi ve bok tin nimin November ni somthum khan Mandalay region pating chi township pa chau mi khovenglal office po tu ti hriat lo tenan ka pa sipai pakhat le an venglal min sui te chuan hliam na takan turani CCTV mangin terrorist lam chuan heng kuthlak tu te himan tumin an zong ve me kani Mandalay khopui chian mya ta se township pa mya nanda sarkar ina cheng mek zirtir tu mi panga te chu December ni khat tukin khan terrorist sipai te chuan an man ve ta nge a an man zinga hian zirtir tu lar ve tak mai dokeza anti po telveni dokezai pasal chu China news lian tak Sinhua news palai ni in nepi dewa chenga thlani liam ta khan covid awangin alo boral ve to ni tukina an man zirtir tu te hi khoilama ngen kalpui tak ti tu man an soi theilo voin tlaidar level khan Mandalay khopui ongmi ta san township amara thani venga USDP member ni bok sipai lama mi report mang dalan niangai bok maintain anti po tu tenemo an kap hlum bokani Moon State chai tu township pa buka khua om terrorist khalaya tu sipai te bukhuar na huna KNLS sipai te le PDF ten tukin dariat le minute som vel khan ral thuam lian an kapa terrorist sipai pali an thia medang pasarin hliam an turani khalaya ti hi koltong lam toy le sipai soinamaya nia clear tu te zinga achiang lo kan oma kanan soifia ngal ni mai te se khamaya tipo le sipai soina tho infantry soina nia khalaya hi light infantry ni om takani
tukina KNLA lamin ral thuam lianan ka hian pathum chu muna an boral nga la medang hliam tuar te chu chai tu damdoi in panpui ni in damdoi in an panpui mek lain pakhat a boral vele a medang hliam tuar la te chu molamian lam an panpui ta zel ni in an soi tukina an chet dan hi KNU lamero chuan officialin thuengma an lati chuak lovani tukin vek dariat vel thokhan tachunga tanga rengun lamakal terrorist sipai rason phur motor po bominan lo vomle boka sipai pakhat chu athinge ya medang hliam tuaran omni inan soibok NLD laminan soidan chuan minong hlana kai hroi terrorist sipai councilin thune na apong lak February ni khata tanga nimin November ni somthum thleng khan ramchung mun ranga NLD office somsari le panga chuan bayan tok to a party member zali le somthum pani tun thleng hian anman mek boka pariat chu an thito nge ni nimin thleng khan NLD party member an man zong chu zanga le somsari le pakua an kim to a chua zalen hi mi za le somni le pariat an om le boka te chuan tuna hian zali le somthum pani chu hren be in an la om mek ani an man te zinga hian an dop mek lainemo lokapa an da mek lainemo an chua nu reilote emo athi te hi som pathum an om to bok tin NLD party office le an mi le sa te in hal sak a om nol mai boka dan kalachia terrorist sipaiten anin chung bungru an lak sakte a om teu boka kan puan thin kha tun thleng hian chuan lam farha te siama NLD party mi le sa mimal in an chu sak hi in somnga le pasari atling to bok mana kan puan tak ang khan zanin ani US lamta na December ni khat ni ve ngal mai tura hian u chomu tu na nge sipai lam palai atu zo ken nge iwena Myanmar ai o thu zelta ang ti an ngai to do na sipai council po hian u chomu tu na thu thleng chu sak tumin ma alana save hle maya an palaya tan ong turin an ruat nya soi ni in sipai lamin u chomu tu na aya an ma ni sipai council palai pom sak tura an ngen na chu even lam hian an pom sak mel talo hle ni in Reuters news chuan soi palai sang te an kom na atanga thil ni thei om taka soi ani even palai tamjok chuan tuna ramboi heng Afghanistan le Myanmar rama sipai council palai te hi iwena palai na thokve tur chi an la nir lo hrim ti ngai danan nei deuh fikani Afghanistan le Myanmar sipai council te hian ral thuam manga thune na an chu sak tak te palai pai thla kan tum ve ani bera hei hi UN palai tamjok he chuan an pom thei mel lo hle ni na lang UN credential committee hian member ramza le somko le pathuma tanga palai te rem ti na le an thu putlu te chu lo la khom zelin UN mun puya an soi ho ve phot tanga palai zinga mi pali in Reuters laman thril dan chuan tun tuma an thu ngai tu atur atu zo hian nge UN palai na thokang ti hi an postpone le mai theya chutia an son hlat le chuan an rel le ma lo chu an thu pa ngai chomu tu na hian Myanmar ram palai ni na achel chhun zom le ang credential committee a hian Bahamas Bhutan Chile Namibia le Sweden te pon telvea he committee hian kumin kumtop ma nge hian an thutluk na hi UN assembly an phar man ngei tura be se ni atlang pui thuin credential committee na pom hi chu UN assembly hian an nial ngai lo hle bokani nimin November ni somthum thleng khan sipai council hian mi sang sari le zaruk le somli an man to ni in AAPP chuan an soibok ole khati zong kha voina kan mu thei Myanmar chanchin langsar zual te chuani a atop thlenga min lo thlir sak le thewa wangin thlir tu te in za chunga kan lo me